Hej, jeg er Jeppe, som skal fortælle dig om vores sikkerhedsregler på Hasselager Ferskvarecenter. Først tager jeg det på dansk og dernæst på engelsk. 1. Sikkerhedsregler er ikke bare noget, vi taler om. Det er noget, vi tager alvorligt og indarbejder i vores hverdag, således vi alle kan have den bedst mulige dag på arbejde og komme sikkert hjem. Sikker adfærd er også dit ansvar. 2. Når du er på arbejde, er det ikke tilladt at være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Vi accepterer heller ikke mobning, racistisk opførsel eller racistiske udtryk. Tilstræb at tale et sprog, som alle tilstedeværende forstår. Vær venlig, respektfuld og tal til andre, som du ønsker, de skal tale til dig. 3. Husk at anvende korrekt løfteteknik. Det vil sige løft ikke flere tunge kolli ad gangen. Gå med front tæt på byrden, løft med rank ryg. Bøj knæene, ikke i ryggen, og undgå at vride kroppen. Næse og fødder skal have samme retning. Undgå pludselig ryg, og vær opmærksom på om byrden er let eller tung. Hvor der er løftekraner, skal de anvendes. Pakkehøjden må maks være 1,8 meter i gribehøjde. 4. Færdselsregler for gående. Der er forbudt brug af sikkerhedssko uden for fortovet. Besøgende uden sikkerhedssko skal bære refleksvest. Gående skal, så vidt det er muligt, benytte fortovene langs ydervæggene. Vær altid opmærksom ved portene, der er ubetinget vigepligt for gående. 5. Færdselsregler for kørende. Kør altid forlæns ud fra gader, dog ikke gaffeltruck med højt læs. Trucken skal køres baglæns, hvis lasten hindrer udsynet. Vigepligter skal overholdes, og kørselsretningen skal altid følges, undtaget gaffeltruck ved supplering og indtransport. Benyt spejlene, hvor der er mindre godt udsyn, og ret altid blikket i kørselsretning. Giv tegn, besked ved ændring af kørselsretning, forbikørsel og stop. Hold afstand til forankørende, så du altid kan nå at bremse. Kun én person per køretøj. Fødderne skal holdes inden for rammerne. Køretøjet skal være bragt til standsning før afstigning, og hold afstand til den forankørende på mindst 1 meter, når der standses i ekspeditionsgaderne. Det er strengt forbudt at passere bagom gaffeltrucks, som er i gang med ind- og udlagring i ekspeditionsgader. Hold altid sikkerhedsafstanden på 2 meter til arbejdende truck. Baglæns kørsel med elhest er ikke tilladt. Der må ikke standses unødigt i hovedgaderne. Der må ikke overhales og derefter ekspederes tilbage i gaden. Kørsel i batterirum skal ske i meget roligt tempo. Hornet må kun benyttes ved fare. Vær med til at skabe en sikker kørselskultur og kør altid efter forholdene. Du skal altid orientere dig og sakne farten, når du kører gennem porte eller ikke har et godt udsyn. Indtagelse af drikkevarer må ikke foregå under kørsel. Opbevaring af drikkevarer på køretøj uden fastgjort låg er ikke tilladt. Tilråb til kolleger, som er under kørsel, er ikke tilladt. Henvend dig i stedet personligt. 6. Færdsel under reoler er forbudt. Ekspedienter og truckførere skal befinde sig i samme gade som deres ekspeditionsvogn, truck og dermed ikke gå eller køre under reoler. 7. Tomkørsel med langgaflet rankevogn med forudvendte gafler må kun foregå med påmonteret sikkerhedslys. Tomkørsel med gaffeltruck skal foregå med sænkede gafler. 8. Brug af mobiltelefon, streamingtjenester og internet må kun foregå i pauserummet i pauserne, med mindre andet er godkendt af en afdelingsleder. Brug af musikafspiller er ikke tilladt. 9. Skader på varer eller materiel kan ske, men der skal straks gives besked til en afdelingsleder, så årsagen, hændelsesforløbet bliver kendt og skaden kan blive udbedret hurtigst muligt. 10. Sker der en arbejdsulykke eller en nærved ulykke, skal dette anmeldes til arbejdsmiljørepræsentanten eller afdelingslederen straks samme dag. 11. Brand eller ammoniakudslip skal straks meddeles til afdelingsleder eller driftskontor, hvis du konstaterer hændelsen. Herefter sørger de for, at bygningen bliver rømmet. Man skal gå til nærmeste samlingspunkt, som er en af følgende: Porten til Bæringvej. Porten til Hovvejen. Ved flagstængerne på P-pladsen. Hello, I am Yepi, and I will tell you about our safety rules at Hasselager Fresh Goods Center.
Safety rules are not just something we talk about, they're something we take seriously and incorporate into our daily lives so that we can all have the best possible day at work and return home safely. Safe behavior is your responsibility too. When you are at work, it is not allowed to be under the influence of alcohol and recreational drugs. We also do not accept bullying, racist behavior, or racist expressions. Strive to speak a language that everyone present understands. Be kind, respectful, and speak to others as you would like them to speak to you. Remember to use correct lifting techniques. This means do not lift multiple heavy items at once. Approach the load face on, lift with a straight back. Bend at the knees, not at the back, and avoid twisting your body. Your nose and feet should be pointing in the same direction. Avoid sudden jerks and be aware of whether the load is light or heavy. Where lifting cranes are available, they must be used. The maximum height of the package should be 1.8 meters at the gripping height. Traffic rules for pedestrians. Wearing safety shoes outside the sidewalk is mandatory. Visitors without safety shoes must wear a reflective vest. Pedestrians should, as much as possible, use the sidewalks along the outer walls. Always be cautious at gates. Pedestrians have unconditional right-of-way. Traffic rules for vehicles. Always drive forward when exiting streets, except for forklifts with a high load. The truck should be driven backward if the load obstructs visibility. Yield signs must be followed, and driving directions must always be adhered to, except for forklifts during restocking and inbound transport. Use mirrors where visibility is poor, and always keep your gaze in the direction of travel. Signal or inform when changing direction, overtaking, or stopping. Maintain a safe distance from the vehicle in front so that you can always brake in time. Only one person per vehicle. Feet must be kept within the boundaries. The vehicle must be brought to a stop before disembarking, and a distance of at least 1 meter should be kept from the vehicle in front when stopping in loading areas. It is strictly prohibited to pass behind forklifts that are engaged in loading and unloading in loading areas. Always keep a safety distance of 2.5 meters from working forklifts. Reversing with an electric pallet truck is not allowed. Stopping unnecessarily in main streets is not permitted. Overtaking and then conducting operations back in the street is not allowed. Driving in battery rooms should be done at a very slow pace. The horn may only be used in case of danger. Help create a safe driving culture and always drive according to the conditions. You should always be aware and slow down when driving through gates or when visibility is poor. Consumption of beverages is not allowed while driving. Storing beverages on vehicles without a secured lid is not permitted. Shouting at colleagues who are driving is not allowed. Instead, approach them personally. It is prohibited to walk under racks. Warehouse workers and forklift operators must remain in the same aisle as their pickup truck forklift, and must not walk or drive under racks. Empty driving with long-reach pallet trucks with forks facing forward is only allowed with attached safety lights. Empty driving with forklifts must be done with lowered forks. The use of mobile phones, streaming services, and the internet is only allowed in the break room during breaks, unless authorized by a department manager. The use of music players is not allowed. Damage to goods or equipment may occur, but a department manager must be notified immediately so that the cause of the incident can be recognized and the damage can be repaired as soon as possible. If a work accident or a near miss occurs, this must be reported to the health and safety representative or department manager immediately on the same day. Fires or ammonia leaks must be reported immediately to the department manager or operations office if you witness the incident. They will then ensure that the building is evacuated. Proceed to the nearest assembly point, which is one of the following: the gate to Beringvai, the gate to Hovayan, by the flagpoles in the parking lot.